utungata bw'ogima bwa mwiri burwamite cibitari-ini ya Chuka nyuma ya arigitani kubuthia maandamano bakithetana kuwa ni bakunyilwa ni thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi. Barauga nindi ni bakwewa barua cia kubathamia ngui na njira ya kwendera nono nindi bara bethirite bakioneka kwariria mathina ya rabo kurukira kiri andiki banya ndeto mwandiki wa ndeto Martin Mugambi na kulikithia Chwa kioria na nkinya ntaira ya mathina mao kuragaruka na gutwika mpanga na nkinya kirumati kiri uruti wira bwao na nkinya mantu mao mantugo gwa ntugo. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama na njoke akidanganya, sitasimama na njoke akidanganya. Nyuma ya miario no arigitani cibitari ya Chuka ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bariuga ciegana ni ciegana ndeni ya thirikari no. Kuma ntukira tukurutha mucemanio ni twambirite kuruthura gintu gitwa intimidation kana vitisho. Mtu onde ola waumbire kwaja ki ola warinya mucemanio no twari ni barwa antu bakunenkerwa. Ni barwa antu bakunenkerwa bakiringa wa transfer na makija muno transfer yuji na discrimination nuntu bamwana ni ari banini bena twana tunini ukethira bari tuma kulaja na gutina mubangire wa kugitabura. Ringana na arigitani baba bariuga bagarukirwo na gwikirwa mpio na kwendagirwo guaya ntugo gwa ntugo bakinenkagirwa barwa cia kuthamithwa barwa itabatiri kiugo ati ibaririe na ndiki bandeto kunenkanira matheta mao na mathina mao. Intimidation ni ciambiritie na transfer utabura ciamania uga na mandu mama katukuregana namo twiregana namo categorically. Kiambire thirikari ni ya ngavana Muthomi Njuki bariuga cibitari itikurutirika wira ajie gitandani kimwe bamami bathatu murigitani umwe nkeretwo wira mikondo na kirigagirwa guciruta cionthe. That working environment yaja Chuka hospital yonka kenyo etena limit ya bent itanda biojura no katwendereaga kwandemeti twe because of what we don't know ko azinase zigatukuga atiri gitanda gikojura gakiojura wina into ante batina gikuku tari wole dio kethira patient bali ala badatu na nasi no moyo wonde koguo already condition ya kuruta wira jina thina. Kiabitha to bariuga murugamiri wa cibitari nene ya Chuka ugwitwa mwitinwe ubatwikirite mpanga na kangata murimu egego atako banenkere kira kana kubanenkera thiri kiri uruti wira cibitari ni eno. Kia ithatu nakyo kira kinene muno ku administrator wiyo gwitwa mwiti uno gwikara giticaga na sisi na kibera bura akababuta na nitika tukuruda demand the request turuga mwiti arutwe guko kana temo gwabio baruga atia iguru ria mama monthe bararikana na ndagitari Nthuraku ura no minister wa ugima wa mwiri ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Ndagitari Nthuraku augite gutire gwo kwenderwa mpio na gutire gwo kathamithwa kana kunenkerwa barwa cia kuthamithwa itabatiri. Twauga guti muntu ga transfer wa iri njira ya kumuberithia nuntu nayo thirikari ni batine kuigwa na iria itagwa haki urumwe ati kwina mibango ya kuma promote kana kumaruta kiango kimwe makathi kiwango kiu kingi kwina iria ciitagwa common card na iria cingi ciitagwa non common card. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Egamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi.